بولتنا کردی جوریت نیوزی وار باش تماشاوان هجا و دست بی کدام هر سرنوچه لکوبانی بهتری صد گند رزگار کرن و لتمر پفچون پارتی ایکتی دموکراتا کرد لسوری دخوازه بلگه کرنا توانباری نوی دخوازه و انا کسا گهنا دوی ده همان دما بشدارگونه سروک حریم کردستان بو کنفرانس اولکاری جیهانی لبغدای 4 تقین و کشتن 22 کسان لگندوار تلتمر والگوری جدرن روزنامه‌وانی نیزی پگاهات دیار کرن کو شروان پگا ایریشک چتین داعش پوش کرن و شرو پفچون دنابر هر دو آلیان رودان همان جدری دا دیار کرن کو لگندن گبیش و گری شامرامه چتین داعش ایریشی بارگه پگا کرن ل شروان پگا و پجا برسوا وان دان ل درباری انجام نوې تو آگاهی نهاتن بدس خستن هزن پیشمرگه و شروان یکینین پاراستنا گل یپگل گندین در دوره کوبانی شوا دچون پیش و دچن و حتی نهان زیادتری 100 گند لیج دست داعش و دست خستنه هر وها زیادتری 15 چکدارن داعش جه چاپرین شر جه کوبانی بر باکوری کردستان و رویانه لگوری جیدرین چاپمنی لچاپرین شر لکوبانی شر و پفچون دنابر هزن کردی و ریخستنا داعش دار در دوره باجار کوبانی بردوام دکن و هجمارا گندین کو جریخستنا داعش هاتنه رزگار کرن 100 گند درباز کریه هیزن کردی لروجهلاتی کوبانی در دوره 20 کیلومتر پیش و چونه و شروان نیپگه به پشتگیری توباران پیشمرگیان و بمبین بالافرین هفت پیمان نافدولتی گیشتن نزدیکی گند قرمو لآلی باشوری کوبانی جیو در دوره 25 کیلومتر هیزن کردی در دوره گند کوفینه و لسر ریا حلب جی گند رووی درباز کرنه لآلی روجاوای کوبانی جهیزن کردی در دوره 20 کیلومتر پیش و چونه و نهال در دوره گند قرقونه همان جدری تکز کرد که ده زیادتری 15 چکدار داعش لروجهلاتی کوبانی جبر هیزن کردی رفیانه و درباسی باکوری کردستانی بونه هر لکوبانی ده هزن کردی لانیا روجاوات چتای کی داعش دیلگرتن و پشتی لپرسینه درکت او کردی باکوره لانیا روجاوای کوبانی لگنده بوبانه و پشتی رزگار کرنا گند ج چتای داعش هزن کردی چتای کی کرد یه بناو ابو حمزه الکردی دیلگرتن و پشتی لپرسینه درکت او ج کردن باکوره ج باجار قرسه و ناور رخصتنا داعش شردکه بله پشتی ویرانه که راسی نیزی حیشتیج سدیج خانی و مالن کوبانی هاتن ایدی نها بویا و وکو باجاره کی ترمایی لو ما وگر خلکه وید دما نها دا گلکی زحمته نوچگیهانه ما ولات بکر راپورک درباری ویرانه کوبانی آمده کر ام بحبر تماشا بکر دبن هر کورکی دا لپاش هر دیوارکی کوبانی بویرک و چیروکک هیا ویرا بون جبنی دایه لطاغو گندان به وی روشه جیان گلکی زحمته دیمن برسفا هر پرسکه ددن کولان نای ناس کرن جبر پربونا و ویرانبونا آواهین سیویل امروی باجاری دیگرنه تقریب از بون محکل و درمو تدکیجا شارعه را داری جنازان جبینی گنی مری نکنه بمشه باجار تفدای لعرده کدا داری ره گرتینه نه ره نه آوه نه کربه تیش تکلی باجاری نمایی ویاب 10 سالت خوازه که و باجارا چه بی گلک آواهین ریوبریا هرم هبون لی او هاتنه تقاندن چارگوشه یا هولکاری کفر لسر کفر نمایه وک ریوبریا اسایش مالیه و نفوسه هر وهاجی دبستان جویران بونه به پار نمانه لگور اجمارن دسمت اینها سدی حشتیج باجار کوبانی هاتی ویران کرنه او ویران سدی صد حتانی ویران ام بین هنک چی باید آواهیان دا لی بنسازی کوبانی تواهی هاتی رو خواندنش برکو برجی درنگ دا آلوزی دا بو دمی رژیم دا جی دا آلوزی دا بو پش رجی دور پیچ داعش 2 سالان ورده دا گلک آواهی دهات ناس کرن وک انتیک کو او شاهدیا دیروکا کوبانی دکرن تمن آوا کرنا وان نزیکی 100 سالی بو وک آواهیا سره و قوناغا بوزان بگه او جی هاتبون ویران کرن
gelek pişniyar hene derbarê nuavakirina Kobanê da lê rengê nuavakirina Kobanê wê bimîne ne li gor wa pişniyaran tenê lê wê li gor biryara giştî ya xelkê Kobanê tevahî ew jî wê di riya encûmena zagonsaz riya encûmena rêveber ya kantona Kobanê بنسازیا کوبانê wêran bûn qismetê wê bû ku şebeka avê û elektrîkê û sarf sihî ji bin dahatiya wêran kirin û dibe ev şebeka ji nuh bawerê çêkirin. Girîng e em bêjin ku pêla wêran bûnê digihe ji sedî heştê di hindirê Kobanê da. Tixemxorî bi bajarê Kobanê tune bû ji aliyê rejîma Beez ve bêhtirî çel salî. Lê ew tiştê hatî wêrankirin de encama şerekî ku 4 heyvan berdewam kir, ne bihêsaniya di hindirê 10 sala de were avakirin. Welat Bekir, Orient News ji çargoşeya hewlekarî li bajarê Kobanê. بله تماشاوان هجه بو زانیاریین بیتر درباری برخوادان کوبانی آنها جودر نوچه گیهانی ما ولات بکر لگل میا ولات ایوار باش؟ ایوار باش بله ولات بری که ام هرن هندر باجیر تچه کاریج مرا را گینی درباری شر لد گندوار کوبانی پفچون گیشنا که داره رزگار کرن حتی که داره بردوام بکی بله عبدو سه آلیان هیزن کردی ده هر دم و هر گاف پیش مدارن ده انجام برخوادانا وان دا و کمپانیا وانه که بنابه پاکشکرنا گندان جشکدارین دولتا اسلامی لاری روش آفا کوبانی از بارم بیجن بهتری 20 کیلومتر هیزن کردی پیش بچونه و وقت به گند کنترول کرنه تاکو موشکین هاون و هر واجی آفشتوکین هیزن کردی دیگه هنه باجار شیوخ لآلیه باشوری کوبانی جی هیزن کردی برخوادانه که دجوار دکنه که بربه آلیه باشور و بربریا روز خوبا دارنه دکاری بون تا گند نزدیکی حمدون و درام بچانه تا که دورنه گهشنه ریا کتین اکتن ریا رود که او ریا که گرید ده پارزگاه حلبه لگل پارزگاه حسه که هیزن کردی گهشنه و دوره لآلیه روجهلات کوبانی هیزن کردی بهتری 25 کیلومتر تا گند قرموغ خاصة بالكنترول خا هلبت افتشتانا تان هو نهاتنا رجعان تنج آلية هيزن كردي با جبرك وبشتي رزقار كرنا بلدان وفاقش كرنا وانج جكدارا او هيزن وقت بي كوميتين بسبور جبو ماين كرنا وقلدانا وقت بي لفت كرن جبو جبركو اف وقت بي كامبانيا كمية جكدارين دولتا اسلامي كوري وريتشكان هر وهاجي آفاهيان وقت بي ماين دكن جبركو كوميتين بسبور كevin گندان پشتی کوبی گندی پاکش دکن و او گندا وقت به آماده به جبو ولاتی تکرنی کی یا آنجی ولاتی شکی سرفراز دا بگرن و چاقی او تیرا خواندن. بله ولات خازم تشتگیدن اشتن ناس بکم گلو تیرا خواندن کو چتاین داعش بر و جرابلس و بر و من في جوا تف مالبات خود روون لالی کی دنج لالی روجلات لگریس پیجی افتشتا دوباره بگلو او یک راسته. بله عبدو براسي فكريا من نشتجين عليه السرنة وهنا يك وقت بنجري داي شكدارين دولة إسلامية وداعش هنا براسي مالبات نزيكي وان أو فراني مالبات خد بد دور دخل عليه السرنة وجندواري وان جندواري السرنة كوب بهتري في 5 كيلومتر لباشوري كوبانية هر وهاجي لآلية الشيوخ أو جند الشيوخ دبرة دبل كنترول شكدار الإسلامي داعش هبابو مالبات نزيكي وان زاروك وبيدر دخنه جبركو او وقت بيتي تحميل كرن كو هاجر روش بفير نجيبي از باور دكن دهندري تشلو حي ساعتان دا وهيزن كردي راكينن وقت بي فارس وقت بي رزگار کرنا گندوار کوباني بتباهي روزانه بهتري 20 گندان تي رزگار کرنا وقت مگوت لآلية الشيوخ رب راسي ابنوچه راسه لگوري تكيرين ما بوان را او شيء وقت بي مالباتي نزيكي وان درباتي جرابلس بنا ودورا انجي وبري خبدر من بيجي انجي لآلية سرين جوي بري خبدر باور دك فارزگاه الرقايه هر مهاجي چكدارين دولة اسلامي هول دنا كوري بگرن ريا جسر كنا ناب لسر جسر وقت بي فرات كنا برا جرابلس وكوباري دا ويجي وقت بي اخر وكنا جبو كوري بگرن لبيش كتنا هيزن كردي تخمين زمان هي كوهيزن كردي تا جرابلس هر بله ولات بلی شرو پفچونا ندخوازم اشتناس بکم لگوری که من راپورا تنها تماشا کری گلک ویران لکوبانی چی بویا و کور لسر کور نمایا گلو کمیته او هاتی آوا کرنا جبون نو آوا کرنا کوبانی چه پروژه با هنن ها
پروژه دستپیک دا براستی دو تا آگاهی ندان ما درباری وقت به یعنی تشتکی درست تجبر کو آنها تل لیکولین لسرچید بنا کمیته سپور چید بنا ده هر واره کیدا ویران بونج عالیه دکانان واج عالیه فروشگاهان و وقت مگوتیج عالیه آواهین دیوین داج عالیه آواهین گشتی وقت سره وقت ام بجن ناوند مالی سپور چید بنا جبو کو جنوه با وقت به وره تقدیر کردن آنگو تخمین کردن چه قاسا و تکالیف نو آوا کردن کوبانه به بگین پشتی و پشتی به لیکولینه وقت به کو بگین انجام کیجی اگر و دهندره کوبانه دا آنجی لدروی کوبانه بازار کی جبر کو پلا ویران بونه دهندره کوبانه دا براستی عبدو يعني هجر او جرد انقاض كوبا انقاضا ورن فاغوستن بود جاك دينا او بقى قال لك درافي ولا كلف يعني قال لك درافي ولا خاصنا وقت ده هجر باجار جنوب ولا افاكن الجاك دينا وكيمتري لفيشني جارك دينا ولا افاكن اللي تشتكي وقت ده فرميج عاليه في كوميتي دا تننا وتبريار هي ناس عندنا فشتي اللي كلين الباور تكن بهندري 15 رجال دا وبكن بريارك بتشرنجي وبكن اجمارنا درست فشتي بسر على في راك هاندني راكني نوچگی هانه مجکوبانی ولات بکر گلکس پاس بو واگهیان پشتی لحفکرنا هردو آلین کردی لحول جیوینا لیوگر سیاسیا کرد بری ده لقامش لحات الدارخستن هر وها جیوین کو برنگ کی ارینی جهیلا حالین بشدار و هات نرخاندن کاریبون کو بگهیجن هنک بریار نو درباری جیوینا لیوگر و انجام نوی نوچگی هانه مجان و شاکر افرا پرج مرا آمده کر ام به هفرا تماشا بکر به بەشداربوونا 35 ئەندامان لە هۆلە ئەلڕاوابی لە قامشلۆ جڤینە لێڤەگەرە سیاسی ئا کورد هات لدارخستن ئەف جڤینە کۆ ئەتمۆسفێرا وێ ئەرێنی بۆ ژلەستپێکێڤە دکاری بۆ بگهێژە بریارە دامەزراندنا سێ کۆمیتەیان و پێنگاوەکێ لەسەر یا جیبجیکردنا ڕێکەفتنا دهۆکێ باوێژە بریارە ئەوەل کۆمیتێک چێبوو ژنە کەسا ناونیشان بوون ناویوان هات نویساندن و جبو خاطره رش نویسه که نظام داخلی رو دیگه دو بریار هات ستانتین دو کمیت چیرن کمیت جبو ریوه بریه کمیت جبو آلشکری جمار هات تحقیق کردن نه بنا و تەوی کۆ ئەن کەسێ جڤینە خۆیان داویدا ئاماژە کردبوو کۆ ئەوێ مژارە گرتنە جوانان بۆ لەشکریانە چار گەنگەشە بکێت دوێ جڤینە لێڤەگەرێدا هات دیارکردن گۆپرانیە ئەندامی لێڤەگەرێ پەژێراندن گۆڤان ناکۆکی و پرسکرێکان پاش بخن تاکۆ ئەف جڤینە دەستپێکی بە ئاوایەکی ئەرێنی هەرێ داویدا مەسئولیکی مەزن و مەسئولیکی تاریخی هەر ئەندامك ئیرۆ دجباتێدا گفتۆگۆ کردن و ئاخفتن کردن وەک برا وەک کۆمیتەکی یەکەمی مەبهەورە دیالۆگ و حیوار کرد هێژایە بیرخستنێ دوێ دەما کۆسێ ئەندامژ ئالیێن ئەن کەسێ بەشدار بوون دشوونە هەر سێ پارتیên دوورخستیدا مستەفا مەشایخ جیگرێ سەکرەتێرێ پارتیە ئەلوەحدێ ji ئۆریەنت نیوزرا دازانین کۆ ئەو ئامادە بوون لەسەر کۆتا ئەن کەسێ و ji ber ku ئەن کەسێ نهاد ڕەوشەکە پارچەبوونێ دەدەرباست بە ئەv ناکۆکیە گرێدایی بە هەر سێ پارتیان نەهاتە گەفتوگۆکردن خلافەتێکی دەمدرێت ژواهر و باش تشتێک خاص بکەن خاصتاً اتفاقا دروکێ هەردەکردنە و مەسەلەی تەشکیلکردنەوەی مجموعی سەروان هات قاشکرا هەر کەسی پرسکرێکی خەبی مەملەکی لەبەر بۆکەت یعنی مەرا بینێت مرحلە گشتبوونە مەرەکانی لێڤەگەرێت تەفعیل بکەن ji aliyê xwe ve û derbarî nebaşdarbûna wî di civîna lêvegerê de sekretêrê Elpartî Nisreddîn İbrahîm diyar kir ji Orient News re li ser rêya telîfonê ku sedema nebaşdarbûna wî di vê civînê de girêdayî ye bi rewşeke taybet bi kesayeta wî ve û ew ê di civînê bê de helbet beşdar bibe. Canûşakir Orient News Qamişlo. د داخوانیه که د پارتی یکتیا دموکراتا کرد له سوری راگهاندن کو د جیوینا پارتیا وان دا یا العفرینه کمیته که شوپاندنه و بروانیه هات آوکرن و اف یک جبول لیکولینا بریار انا کسا یا بدرخستنا الوحده و دو پارتیان دن بدرخستنا بکه
کمیته شوپاندنا و برافانی جه انکسا خواست که کاغذ و بلگه توانباری وان پیشکش بکه لی انجمن کردی به حجت که او بریارک فرمی جه سکرتریه گشتی یا انکسا دخوازه گوه ندا خواسته که الوحده پشترا ما نامه یک جه سکرتریه گشتی یا انکسا رشاند و تیدا ما جه خواست که لکمیته مرا هفکار و آلیکار به و ام بهتری 15 روزان لبندا برسف وان مان لیوان تو برسف نشاندن ما به نامه خدا بو سکرتریه گشتی انکسه گوت پارچابونا کل هندری انکسه دا چی بویه جیه مخابینیه و بریارا انکسه درباری ما دو پارتیین دن بریارا که لزگین بو و جبو چاره سرکرنا وان بویاران کل لاش تفگره کرده پیک هاتیه ام جواب بلگه کرنا توانباریین وان دخوازن آنجی دوسیه مر لگل کمیته زاگونساز انکسه بحث بکن او در فتکه به پارتیا مدن دا کو ام کاربن بروانی پارتیا خو بکن ما فنخوا خودی ویرا وگره دا کو ریکفتن دهو که بکار وره بله تماشاوان هجا بو گنگا شکرنا و مجارن آنها لگل می برز خبات و عثمان اندام دسته سرکردیه پارتیا اکتیا دموکراتا کرد لقامش لگل می برز خبات تو بخیر هاتی پارتیا یکتی آن پارتیا الوحده گلو ما بر و پارچبونه که و آواکرنا کمیته کدن ده تفگار کردی چید که ببوره دنگ نگل کی بله برز خبات ازا پرسا خوشتر جارا کدن دو ببکمه گلو پارتیا و پارتیا الوحده بر ولاشکی نو و ده هندر تفگار کردی چید که برو پارچه کی نو برز خبات دنگ مدی بیسین ها که کوته بس دنگ ضعیف ته ببوره بله از پرسا خجاره کدنش ترا دوباره بکمه پارتیا و پارتیا الوحده گلو بر و آواکرنا لاشکی نو ده تفگار کردی داد که نه که پارتیا یکیتیا دموکراتا کرد لسوریای ام خودی پروژه سیاسی نه بلاش خو به همون خو دیروکا خو به تفگار سرمداد دهن سالای کن مکری ام نبرو آواکرنا لاشکی نون نهاد و قناغه ده ام خود بینن پارچه که ان کسی یا کومه وقت پروژه سیاسی مدام ازراند هم به وقت پارتی سرکه رولک می سرکه دعوا کرنا ان کسی ده هبو هم دبینن که بریارا ان کسی بریارک شاشه بریارک نجی خوده بریارک با علی قلسبونا پروژه سیاسی یا که ان کسی سر هاتی آوا کرن بله برز خبات هون هول دکن کجارا کدن وگرن انا کسه و انا کسه جی پر جارن بریار درخستنه دا که هون نبشکن جا انا کسه چل پیش وحده نها هیا و کاری خود چاوا بگی که پارتیا کتی پارتیا سرکه لوحه سیاسی کردی د سوریه ده ام پروژه پیشی آمد و قناغا بیده که ام وقت مجبوریا زیده 15 ساله مدعوا کنگره کردی سوری دکرا کردی یعنی کنگره نتوی کردی سوریه مدکر جوانا لیوگرک سیاسی درکوه به هل بجارتی به همو اطراف سیاسی و فعالیت جواکته ده بجدار بن و جوه او لیوگره سیاسی وره هر بجارتن آنها یک جوانا پیکت لریکفتنا دهو کده و اولی وگرا سیاسی که آنها هاتی دا مزراندن تولی ماخذ نفسر و هن خالن کو ام یعنی تدید نه و مد خواستان پیک هاتن لی اولی وگر دمین ناو نشانک جه کردن سوریه بله گلک سپاس جقامش لو برز خبات عثمان اندام دسته سروکتیا پارتیا اکتیا دموکرات گلک سپاس بو بشداریه و بله تماشاوان نجم نهاجی ام بچن هوليري وجوه داري بريز محمود ابو صابر نوناري بارتيا كتيه ديمقراطا كرد لحريم كردستان لقلميه بريز محمود ايفار باش تبخير هاتي في بولتاني قالو هلوستا هوليري هلوستا حريم كردستان درباري و پرچبونين دهندر تفگار كرديا سوري دا چيه الو بله بريز محمود دنگه مدي بي سي ترشيار نگهمن
بله از پرسه خواشتر دوباره بکمه هنکی تکیلین لگل تلفون نگلکی باشن بریز محمود پارتیا و بر و پارچبونه که داره یا تفکر کردی بر و لاوازی داریه گلو هولیر هلوست هولیر چیه درباری ویه که من باوری من پارتیا ما پارتیا کی شرکه خودی پروژه کی سیاسیه پروژه وینا بری 20 سال افشتی آنها نه غلط چه من روی آوای کردستانی عبد پروگرام پارتی من 20 ساله چه اجبو اکرزیا کرده چه بو اجبو لیبرگره چه بو اداره ذاتی چه بو کنگره نتوی کرد دار کرده او براسی او سیاست موضوعی و عقلانی آکونا مغامره و نمساومه دکه بو جهه تیره همو کسین حضی پرسا کردی لکردستانی بقولي من حولير روجا شوش دستكي حتى وكانها هر خوستيه كريزيا كردا بشكاسي ناس فيها بين بارتيان دا بله راوستن ام حودوره يكريزن حما حنجبن بل بجملكي سنكا انها اي بتوا اي كردا وخلقين سوري تبعيه جركه تبقرا كرديه سياسي حمورا يقوا بله بريز محمود از درد خوازم پرسکه خویدم بکم جناب و بريز محمود قالوا هريما كردستان پر جاران هولدان و آواکرن دنافبرا آواکرنا کمیتیان آواکرنا ریک هفتنان و لحفکرنان دنافبرا تفگرا کردی دا لسوری چید که قالوا في جاره وی هولیر دیسا جاره کدن خباته بکه کووانا کوکین دنافبرا پارتیا و انا کسده چیه بکه بباوري من و اركي عنايه يبر وكم بود بريا شخصا حتى انها مودي داري كوتشي ديوانا سر بتر كل جناب شرف رمتيا بيجرك كل دبي هيامي ده كريزن اگر هو كرد يكريزن ما حدش تيجي انا الكاريا وقت اگر هو يكريزن ببا امن طالبن عليك بنجيش عليك بركه ازبجم وحولي جارك دي محاولات بك حاول بديتو بنافبري بحركة بارتية كو ببريانك كين وبغض فريانك ناساي مع باكري لسرت باقات ودليلة حركة شبه حركنا وحاول بدي قالك حيزن آن كسي لقل حردو غقرن ولقل حضان خدمي بحضرة بيها الكوتنا دهوكي وقل حاول بدن بركوتنا دهوكي الدنجا البيئة جناح الشروكي لما كردستان دهات برين وبدأت بشخريج بارشا مبو انجام ما كرد كرنا يكبشي صالك لكن عندي وبجحتين صول حطوتها مع شركرين هايبوني لكي نابري حولير وقنديل وسليماني دا عن شنو هاتن حتى ما قريبوا ريكوتني بيك بينين بربيك يعني قالك بارتيا او كفت بينن بله بريز محمود از گیشتم منیرینا تا و بهیوی ما کو تفگرا کردی و پارتی یکتی ببا راست یکتی جه حول بريز محمود ابو صابر گلک سپاس بو بشدریوا ده هیاما سردان شانده امرالی بو گراوا امرالی داره بره پکک عبدالله اوجلان پشتگیری خود دایا یکی وکو هدف وکو پارتیه که بشداری هلبجارتنا پرلمانیا ترکیه یا هفتی حزیران یا سال 2015 دا ببه او گوتیه که هندکارن ده هلبجارتنه دا نتنه جسدی ده زیده ترجی ریجه دنگ خواه بدست بخن لگوری نوچه که کانال الجزیره ترک پشتی که شانده امرالی که پارتیه دموکراتیا گلان هدف کجا سروک گروپ هدف پروین بولدان و ادریس بولکان و پارلمانتور هدف یا باجار استانبول سری سوره اندر و به هفت سروکتیا کنگره جواک دموکراتیک کجده خطیب دجله و اندام کنگره جنین آزاد کجه و بختیاریه که پیکته روژا چهاریش سبات سردان گراوا امرالیه کربون و انجامدان هفدیتنه که لگل ریبر پارتیا کارکرین کردستان پکک عبدالله اوجلان انجامدان و شانده راگیهاند که ریبر پکک ده هیاما هفدیتنه دا پشتگیری خود دا و یکی که هدف
وەکو پارتی بەشداری هەلبژارتنان پەرلەمانە تورکیە یا هەفتی حێزێرانە 2015دا ببە ئەو گوتیە ئەگەر هین لە هەموو قادان نونارێن ئۆپۆزیسیۆنێ یا جڤاکە پارچەبوونا دەرباز بکەن هونە بکاربن دە هەلبژارتنە ji zêdeyî sedî dehan werbigrin. Li Enqereyê wijbû vejandina bîranînê yekemîn ya ciwanê Kurd yê ku hatiye kuştin bi destê desthilatdariya Tirkiyeyê hejmarek ciwanên Kurd berê xwedana cihê bîranînê û ji hêla polîsên Tirk ve hatin girtin. Polîsên Tirk rê nedan ciwanên Kurd ku bîranîna Berkîn Alvan li dar bixin û nêzî 6 ciwanên Kurd hatin bincavkirin. Berkîn Alvan ji Kurdên Enqereyê û bi destê polîsên Tirk hate kuştin. Nûnerê Rûsya li rêxistina netewîniyek wî aşkere kir ku welatê wî hefteya borî projeyek bû ji navbarkirina jêderên darayî yên rêxistina Dewleta İslamî li Iraq û Şamê Daişê pêşkêşî civaka asayîşan kiriye ku dibêje têda çend rojên dihatî da di civînên encamên civaka asayîşê da pêşniyariya Mosko bê pesendkirin. Nûnerê Rûsya ragihand ku tevî berdewamiya êrişên asîmanî bû bi ser bîrên niftê yên li jêr desthelata rêxistina Daişê da lê hîn wan nikarîbû jêderên darayî yên rêxistina Daişê yên niftê darbigirin. Her wiha behsa wê yekê jî kiriye ku rêxistina Daişê berdewam e di firotina niftê da li rêya bazarên Tirkiyeyê. Lewma daxwaza hatiye kirin ku fişarên temamî bû ser Tirkiye bê durustkirin بۆ گرتنا دەریان دەریا vەگوهستنا nefta reş da. Li paytexta Iraqê li Bexdayê û di encama 4 teqînan da 22 kes hatin kuştin û 57 kesên din jî hatin birîndar bûn. Her wiha berdevke operasyona Bexdayê Saedman ragihand ku teqîneke din li navçeya Bexdaya nû rûdane û di encamê da 13 kes hatin kuştin û 25 jî birîndar bûne. Serokwezîrê Iraqê Heyder Ebadî amaje bi serkeftina pêşmergeyên Kurdistanê dike her wiha aşkere kir ku artêşa Iraqê û hêzên pêşmergeyên Kurdistanê nexşeyeke leşgerî ya mezin û temam danîne ji bo azadkirina Musilê û di nêzîktirin dem da bajarê Musilê dê were azadkirin. Piştî pêştevûnên an pêşketinên hêzên pêşmergeyên Kurdistanê ku karîbûn riya serekî ya Bakurê Musilê kontrol bikin, Serokwezîrê Iraqê Heyder Ebadî amaje bi wê yekê dike ku di nêzik de bi alîkariya pêşmergeyan wê bajarê Musilê were azadkirin. Her wiha Serokwezîrê Iraqê Heyder Ebadî li Kongreya Ewlekariya Cîhanî li Almanya bi konferansekî rojnemavanî da li gel şêwermenda Almanya Angela Merkel ragihand ku artêşa Iraqê û hêzên pêşmergeyên Kurdistanê nexşeyeke leşgerî ya mezin û temam danîne ji bo azadkirina Musilê û di nêzik da bajarê Musilê dê were rêzgarkirin. Çavkaniyekî li sînorê şaredariya Zimanê aşkere kir ku Wezareta Şehîdan û Elfankirinan a Herêma Kurdistanê goreke bi kom Kurdên êzîdî li komelgeha sînor Zumar dîtine. Berpirsê Komîteya Navçeya Dicle ya Partiya Demokratîk Kurdistan pedeke li sînorê şaredariya Zimarê Hesan Xelo got ku duh înî Wezareta Şehîdan Enfalkirinan ya Herêma Kurdistanê li sînorê navçeyê Zimarê gorek bi kom ya Kurdên êzîdî dîtin. Çavkaniyê da zanîn jî ku di meha tebaxa sala borî da çekdarên Daişê ew Kurdên êzîdî girtî bûn ku karê çandiniyê û rez û baxan li wê navçeyê dikirin û xelkê şengalê ne. Her wiha wî çavkanî da zanîn jî ku piştî gulebarankrina wan kesan di gorekê de li nêzî çemê Dijla di 29 Heyştan 2014 da hatine veşartin. Ew gor bi kom 23 termin ku ji jin, mêr û zarokan pêk dihat. Wezareta Parastinê ya Almanya piştî civîna di navbera şêwermenda Almanya Angela Merkel û Serokwezîrê Iraqê Heyder Ebadî de di daxuyaniyekê da hejmara wan çek û teqemîniyan ku wê welatî dê bide başûrê Herêma Kurdistanê. Li gorî daxuyaniya Wezareta Parastina Almanya wê 3 rokêt li dijî tangan di 3 çekên bazok 4080 tifing 40 damançe 10,000 bombe 10 otomobîlên veguhestinên leşgeran 10 ambulans 6 milyon û 500,000 fîşek û gelek cilên jivistanê yên leşgerî bide başûrê Kurdistanê.
د داخویانی دهاتیه گوتن که آلمانیا وان آلیکاریان د چارچوبه ریکفتن نافدولتی دا پیشکش دکه. سروک حریم کردستان و بشانده لگل بشدار دا ریدا و رسم و دستپیکرنا کنفرانس اولکاری جهان لباجر میونیخ لآلمانیا کرن. ایرو کنفرانس اولکاری یا میونیخ بردوام دبه و بریار دا که کوان و وی کنفرانسه ده به سروک حریم کردستان برزانی و شیوارمند آلمانیا انگلا مرکل بجون. ته چاوری کرن که جوینا برزانی و مرکل شاندنا چکان و آلیکاریان لشگری بو هیزن پیشمرگه مجارا وی جوینه با. شیوارمند آلمانیا هر وها دا زانین که ولات وی همو جورین آلیکاریان پیشکشی حریم کردستان و عراق دکه. هر وها سروک حریم کردستان مسعود برزانی را گیهاند که سینورین که ریکفتنا سایک سپی که خیز کرنه نه سینورین رسم و نها سینورین نو لنافچهان بخوینه تین خیز کرن. لآلمانیا ریخستنا خواندکارین کرد یا بسر پیده و بانگ لکردین اوروپا کرن دا که لدیجی بشداربون مسعود برزانی لکنفرانس اولکاری مانگرتنه که سبا لدار بخن. به بونه یا که جوینا برزانی لگر ناتو یا و ناتو گلک دور به فروکین خواهیران کرن و ایرو سروک حریم کردستان تولی و جوینه دبه. خواندکارین کرد بانگ لکردین اوروپا کرن دا که مانگرتنه که لدیجی و که لدار بخن. ته زانین کو اف کنفرانس نیا ناتو یا لی او یا اولکاری ناف دولتیه و پشترا و مانگرتنه لدار بخن. بولتنا ما بردوام لی پشتی ناف درک. لسر کانیل درخستنا مات شکا فوتبولی بو آلیکاریا کوبانی. وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، وأنت تعود إلى البيت بيتك فكر بغيرك. لا تنسى من يطلبون السلام، من لم يجد حيزاً للمنام، من فقدوا حقهم في الكلام. قل ليتني شمعة في الظلام. هنا سوريا. دوباره سلاف سکرتر گشتی ناتوی جنرال جین ستولتنبرگ درباره گفا داعش و کومین رادیکال لسر تواهی جهان دا هشیار کرن که ترور گشتی ناوا کولان اوروپا. ستولتنبرگ ده گوتر خدا لکنفرانس اولکاری ناف دولتی لمیونیخ گوت که همو تندتوجین داعش لنافچایانا و گفاوی لسر ولات اوروپا وها دخوازه که جهان با آوائی که تندتوج شر و گروپان بکه جبر کو ترور گیشتیه ناوا کولان وان. هر وها وزیر برگریه یا بریتانیا مایکل والون دو گوتاره که دا لهمان کنفرانس بحث روشا اوکرانیا و گفن داعش کر و گوت که گفن و ریخستنه لسر ولات روجاوا جدینه و دوه روجاوا روبرو کرنا و گفان بکه. لگل کانال جزیره ائتلاف سوری پشتگیری خواهد دایا ارتش اسلامی به سروکتی زهران علوش دا کو ایریشی بارگه رژیم سوری لشامه بکه. محمد خیر وزیر یک جه اندام ائتلاف سوری دیار کرد که ائتلاف سوری پشتگیری ایریشین ارتش اسلامی دکه. زهران علوش ددمه که بره داجی گر کربو لباجار شام قدغه.
ایرو لگندوار ادلب هجمارک جنین باجار معرت النعمان خو پیشاندانک لدیجی جبهت النصره درخستن و تعداد دوزه سربست بردان کسین لبا جبهت النصره هاتن گرتن. للرقاية وبشتكو داعش بيلوت أردني معاذ الكساسي بدار وكر فروكي نابنتوي باجار وغندواري وي ب 25 إريشان تو باران كرن هروها جدر ميداني راقي هاندن كوان إريشان بارگهن داعش لنافچه مداجن و أبو قبيع أرمانج كرن ودان جاما ويدا هجمارك جتشتايان هاتن كشتن لحلبة ارتش آزاد بارگهن رجيمه لتاخن الميدان وعامرية بموشكن هاوني تو باران كر هروسا جدر ميداني راقي هاندن كلوان تاخان پفچونن تون دنافرا ارتش آزاد و هزن رجيمه دا قومين ودان جامه دا قلق زيان مادي و جاني جهان رجيمه دامان دمه دا تاخن قرلق الهلق و بستان الباشا ببرميلن تقينار هاتن ارمانج کرن ودان جامه دا 14 ولاطين سيفيل دنافوان دا سيكس جمالباتا كي جيانا خواج دستان لگندوار شامه لغوطا رجهلات جيش اسلاميا ارتش آزاد راقياند كوان سيتانك رجيمه لقري الصوان تكشكاندن ودوي اپراسيون دا 29 لشكرن رجيمه هاتن كشتن دهمان دميدا لكامبا الوافدين جي پفچونن تون دنافرا ارتش آزاد وهزن رجيمه دا قومين ودان جامه دا هجمارك جي لشكرن رجيمه هاتن كشتن لگندوار ادلبه چالکوانا راگیهاندن کو فروکین رژیمه باجاروک البارا ببرمیلن تقینار توباران کرن و دنجام ده 4 سیویلان جیان خواج دست دان و دناوان ده زاروکک دهمان دمه ده لباجاروک کن صفرا ده توباران افروکین رژیمه ده هجمارک سیویل جیان خواج دست دان هر وسا لگندوار نافچه جسر شغور هزن رژیم نخوشخانه گند الیاقوبیه بمباران کرن و د انجام د سیویل کی جیان خوش دست دا و هنن دن بریندار کتن تیم صلاح الدین و دجله یا فوتبال ماتچک لسرکانیه لدرخستن جبو سلاف کرنا کوبانی رزگار بویه آزاد و شکانی افراپور جمرج لیستگه رستم جودی لسرکانیه آمده کرن به هبرت همشک به هلکفتا رزگار کرنا باجار کوبانی یا کو شهنازی بخور آنی میدان باجار کردی و داخوازیا یاریا صلاح الدین و یاریا دجله و ببشداریا حوالن پارتین انکسه و خلکن باجر ماتچک فوتبولی للاستقاها شهید رستم جودی هاتل دارخستن تیما صلاح الدین یا کفنار و تیما دجله به هرس برانبری هفلیستن به چافدیریا کومیتا جیبجینر یا سپوری لسریکانیه ما مباراة جوان حمتشت امكان ما جوان پیدا کرن کرسی تحکیم افتش بشتی برخدانا کوبانی افتش بول همبر و چتانا برخدانا وان سلاف دکن افسر کفتنا حمو گلی کردرینه کوبانی تنیریه وام پیسر بلندن امجی وق باجاری سریکانی ام دنگی خو بگینن وان برخدانا وان سلاف دکن جبو امکان من تشتکی بگینن وان ما في مباراة دار خص وام سر کفتنش حد فريق ارض خازن الدارخستنا في ماتشي ناميك بوش بو خلقي باجير وسلاف كرم بوش برخودانا ديروكيا كردان لكوباني افشالكيا هان ارمان جماجي وكنا ماكيا امتخازن بقي ملتي ما ملتي كوباني اف شالكيا ام دياري رحي شهيدي برخوداني كوباني تكن ام دياري هيزي كردي هي شلوان لكوباني تشي يبكبه تشي بجابه تشبش مرقبه ام دياري ملتي كوباني تكن ام باز الناس بكن ملتي كوباني دبيرا مديه ودراماني مديه افليستك بهردو دمين خوا دو جول برامبري دو جولا بداوي بو وجبروي هردو تيمنا چاربون كو هرن دربين توزبايه وصلاح الدين 6 جول برامبري 5 جولان جدج ليره بسركت وخلاتا في ماتشي جلستي بافي شهيدكي كوباني ورقرتن هرواها صلاح الدين افسر كفتن دياري كوباني انكرن وافوز اخو ام دشينن ملتي كوبانيرا وجبر خدانا كوبانيرا وسلاف وريزو حرمت اج كوبانيرا خديش ورا زي سباس بيج كاتيا فرماجا سپوریان ورزش شێوەیەک شارستانی بلندە کو خەڵک دریاوێدا شەهنازیە خۆ بدن نیشان هەروەها هەردەم سپۆر دمینە شانە ئاشتیەک ئازاد واشوکانی ئۆریەنت نیوز سەرێکانی لیگا فوتبال یاد ناوبەرە 12 تیمن هەرێما گرکێ لەگەڵ ڕێمێلانێدا بەداوی بوو لیگا دبن دوورشتما دلسوزی ژگیانە پاکراوان ڕادا
تیم رمیلانه که وقت تیم آن یک سرکه هات دست نشان کردن در راپور گلال یانی دا آگاهیم بیترم تماشا بکن. دبن دروشما دلسوزی ji giyanê Bekrewanê Rojavayê Kurdistanê, Encumena Werzeş ya bajarê Girgêle Gewrumêlan, Lîga Futbolê di navbera 12 tîmên herêmên da li dar xist. Bi hilkefta bi dawîbûna Lîga Futbolê, Encumena Werzeş li lêstgeha Hirmêlan, ahenga destnîşankirina tîmên serkeftî kir. Aheng bi gotina rêxistina malbatê şehîdan bi dest pê kir. لالیکی جنگ و شره لالیکی فوتبولا آلیکی کیفه اوه جی رحی پر خودانیه گویی رو هم سری خود تشتگی ناتویلن مش دشمنه مش تکسیره هم سری خود پلنتکین هم پیشن شهید نامرن Herêma Girgêle Gewrumêlan gelek pêkatî têde dijîn, Kurd û Arab û Siryan. Di nerîna lêstikvanan da werzeş dikare nîzîkbûn û dilxweşiyê têxînê di navbera hemî pêkatiyên herêmên da. ما تخص ام بطوله كولو تشيكن صرنا في شهيد روج افا نقنا ولو ام جمالك بدنا رميلان بدنا في باجاري انه فعلا تفهم كر نفس ام شورشي دنا او مثلا ام جبهات هندنا يا جبهه شو كاري وهيا ويا رياضه كاري وهيا ويا سازيه كاري وهيا هركس كيف كاري خضراء بتفهم كر والحمد لله يعني بطوله مناجح بقول لك تîma Hirmêlan hate destnîşankirin wek tîma yekem di Lîgayê da. Tîma Tirbespî, tîma doyem. Kesên ku hatine destnîşankirin, Saman Hacî wek yekem golar, Xemîz Şahan yekem lêstikvan û hêza asayî jî hate xelatkirin bo karê wê di parastina lêstikgehan da. أول شيء نشكر دەستپێکێ ئەم سپاسیە رێڤەبەریە لیگایê dikin ئەم سەرکەفتنا xwe diyarî malbatê Bekrewana dikin Lîga me bi şêweyek pêşketî bidawî bû لأجل روح أرواح الشهداء Werzeş jiyana li gorî lêstikvanan jiyana wa girêdaya bi kesên ku canê xwe didine qurban di ceperê şer da. Her mirovek bi cida canê Bekrewana silav dike. Lêstikvanên futbolê vê lêstikê diyarî malbatê Bekrewanê Rojavayê Kurdistanê dikin. Gulalyanî Orient News, Hirmêlan. بله تماشاوان هجا بولتن مبداوی هات ناجم هرن دوباره کرنا سر نوچه لکوبان بیتری صد گندی تین رزگار کرن و لتلتم ره پفچون پارتی اکتیه دموکراتا کرد لسوری دا خوازه بلگه کرنا توانباریه نوین دخوازه و انا کسا گهناده ده همان دما باشداربونا سروک هریم کردستان بو کنفرانس اولکاری جهانی لبغداد 4 تقیین و کشتن 22 کسین سیویل بله تماشاوان هجا بولتن ما ایرو بدوی هات حتی صبح هر شاد بختوار